sore rudum na choko didio yadomo banjam bejaga denu irande jendo reba motindo mabagi dagyo tembo sore unge herudu ando quería que ongo monyori rudu ando quería que ongo herudu ando quería que ongo monyori rudu. Hey, hold on. Shikilia bendi. Omuga, bonjour à tous. Good whatever it is. And habari yenu mahali kote muko. Karibu sana. Mubango ne shetu na ingwetekia udhongyo karigara ingwetekia utenderi jaga songai wa kembo kajantanteng kamia na wariri baja nyanye ya ganjo. Sindivyo? Bas, vile tulisema novyo. Narua Narua ndena mantha madhongi mono. I'm looking for my tobacco. Kanda kipindi kia mberia. There my very nice. Na ndena narua. Empty. Nilisahau kuweka. Uteu. Narua twina mantoja madhongi ndena mugeni omwe wa Tariburu na ingwetekio tambona kaire nkariojo chitungete kana ntungi ja ramare ende no kwetherwe ntari gweta bwega kana nterekania bwega kwina mutaramu narua ndenwe aja kiri mubango jwa the shit live nambere muno nkurikanie kethera uri au mutandao ne jwa Facebook and apo inya like no follow kethera twinago kiri YouTube subscribe like this no like kuraika kwenda enda kipindi giki na tukomba tukomba gweta nambere kunene ya murumo jwa Kimiru kuraja. And for the guys who are listening to us from the diaspora, thank you very much for tuning in. If you are in France, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Merci tellement. If you are in Spain, like my friend Magdalene Makena, ¿cómo estás? Muy bien? Buenos. And if you are here in Keganeo or Kedeo, welcome sana. Now, without much ado, I welcome you to the kipindi. Na mugeni wetu ni hatari muno. Mugeni we na nkuma. Na nkume huyu ni watu kwenda kutambia nkuruki bauga kirori gite nkuma kwa tema. Na ndege kina ndino mwanga kikagya nkuma. Na nde no ambire na gutwira ugo wewu. No mbuga ngatia. Menya unde kana. Okanditana. Ibo baga onimbita wa rito rari jekene muno imurethi kana kome enjoy. Na ndi antu bambita kome enjoy. No nto baguita antu mboa. Na kobo ni na tumire monka turakina. Very good. Na ndi mbita wa Joshua Murethi. Yes. Na kwe baraba te kuiji. Twire na ndi Joshua Murethi re ina njere nkue. Manya ko gweta mboa wera wa ni yogo twitira mboa. Niki ni ata werwo nande kira gituma antu bauga inda baitire mboa kambere sa rugono rwa Meru na mbathithiritie abeja bakona mbathithiritie rugono rwa Meru baumire mboa. Very good. Rwe on the ground ukona ara twambiririe ura twathawa twanyamara wingu ntune. Yes. Ura biama biria Meru baringire kenda bakae warutha ro kumna irie tune na manto jange jau ango sanitize kwa una nde ikyo gituma antu bambita kome enjoy no to bako baitana na ko bathithiria rugono ru na nde ura tijura mbo gwa kari ire aja tuthithitie bakona monkora twakinyire na igongwana na manto jaja onda jathirwe safari ne ituthithitie aja kwa una nde antu beja bakona na kiu ikyo gyatumire antu bambita kome enjoy barikana Amiru batongererwe kuma mboya ikome enjoy kana ura wejira gwitwa muthurui agukura kana ura wetwa muithe ari mwana na ari na marito jathatu etwa muithe ari mwana no nto bagwikirwa kiathagine riri watho boitwa ana bonthe boragwe nyina mwikire kiathagine ara muitha na ndikyo gyatumiretwo muithe the hidden one arachoka no nto ba umebora na nde agutongeria na bwa Meru
aretwa Komenjoe na riria akurire kwi rietwa riria Mumiru kuringana iru tubatirwo Mumiru gwitwa rietwa ria ukuru ria uthaka na ndi riria akurire eterwo Muthuroi kana nto Muthuroi na ndikio gituma antu bambita Komenjoe. So Murithi mtu very simple achiariri ntore nkuru ne aja ndene police location ndene police location na aralionga araita ngogi nyingi lakini kia mwisho areja kuona hapana Kimiru gietwa gikura na ikio giatumire ngia na ithuganio ndirambiria museum igwetwa Murithi Mpuri Cultural Center irere aja Nkurune Village ndene Mpuri Northimenti na ndene museum eu twithara twina mantu ja maingi twina collection ya all the artifacts iria ciatuma roi Mumiru all of them you can name them wenda Nkunei wenda Rurindi wenda cionthe na sababu ya kuthithia ucio ikenda ana betu batiga gwitana wake mantu kirasine bati kuona imbi bagwitana kiu ne yatumire muno mpenda kuthithia mantu jau. Wow. Narua tore ne ntora ya Nkurune ntora ya Nkurune na tugwati ugeni imukuru wa Shimaburu Kimiru kiuga mukuru Kanada mukuru Kanada bwana Murithi na aja turi njewe na njewe ithithitwe ja museum gote mantora igwa etera narua mantu imwanki njare neje kwengi ndena Jambo Band. The Jambo Band. Aya ndena Jambo Band ingwete kia gutege ntora igwa gote mantora gwata nionto manto nende jamberia na aja imanto nkanya nionto jorande kide gukwira tugwati ugeni narua Murithi na Murithi imtwendete manto ja untwire manto ja Kimiru na tekujenda muchetho ikujenda na nkoro yawe yonde na bira byonde ari nabyo ndajengi Jambo Band jambo sana kana taka wankedia nande the internet is very interesting. Kwena mtora ntomere ga clip rumbo rwari irudu I guess yari rudu ndakaiji raja chikiringa rudu rumbo ruini ikamani kange Kamiru na mtandao na ntoba kwa tamani tuto na tamuruma na agwe hata utebara hata kipindine Jambo Band is here twere bitakwate betawa Mutwiri Pius na baba ingi bampeta Payo yeah and bitawa Mwenda James betawa Mukaria betawa Jimmy on the guitar. Yeah. Very good. Baba ndabethera bagecha tha ndimbo chaka manu ndaboria why not? Yes, why not? Yes. Twendere na Ruthi? Tutoka itoko leke Ruthi? Yeah. Why not? Edomo wanjang pejaganjenu irendenjenu rebamotindo umbagera kyote mosore onge herudu cuando quiere que ungo muñori rudu cuando quiere que ungo herudu cuando quiere que ungo muñori.
Oye kunekwa negentoke umwe usore bweto te bwa mosedo nandi waunganyo sore norongo hirudu cuando quería que ungo muñorirudu cuando quería que ungo hirudu cuando quería que ungo muñorirudu. Impeteranjekwa yadomo wanjo tindaganjekwa namwari atampa hariboteku aninda mwera nindosia wendo hirudu cuando quería que ungo muñorirudu cuando quería que ungo hirudu cuando quería que ungo muñorirudu. Kanantu kwe motindo ilia waitete bamogutano engatire nawe jakanenando kiragwe ingwato empigwe madhare hirudu cuando quería que ungo muñorirudu cuando quería que ungo hirudu cuando quería que ungo muñorirudu. Usorerudum piguero akeo utombo bakwa iboko deroka etasibitalen keronte atetwe animenyete morimo iwendo hirudu cuando quería que ungo muñorirudu cuando quería que ungo hirudu cuando quería que ungo muñorirudu. Jago kwarudu non topa wendo tiga ke rumyo te korononge wekere nkundi ya tamorogi utindagyo kare te kaburi yako wetanagyo kiugaga ninkaryo kaherudu cuando quería que ungo muñorirudu cuando quería que ungo herudu cuando quería que ungo muñorirudu. Guys, ai weko bwana. Bayo. Weko. Weko sana. Weko sana. Ay. Ogwiwa? Ogwa tora actually the funny thing obana murethi. Ntakuona untora gogwiwa. Nako tambona tora gombigwa. Tora ogwiwa. Ande tikana ndenjoke na kinyani gakwa kogambi ka kwa mbiri kogambi sasa na ndi kila bagwana kimonimoni right now I'm just made up of questions yani hivyo ya kipapa nyanti jenga mbiri ya kiriko exactly na totega kuraja mono ato mbiri aja imbie Kiki kiondo kia mukuru gwete. Okay. Kiu kiari kiondo kia mukuru. Alright. Kiki kiondo kia mukuru. Gira mukuru aliunga kekirite twinto twawe. Mono rera tete aitho gambine. Tete gwikia ng'ombe ndithia kana ga safari. Yes. Mukuru ataga kiondo. Okay. Kiondo kia mukuru kio kiki. Okay. And then kiondo kia mukuru ikothara kwina kau kambaki. Kana karuchoro kambaki. Agira mukuru na ali mutumiri mbaki atengia gakau. Okay. Arafu kiondo neke mukuru gutengia ga nkoli. Eje? Ali je ujo ali mutumi. Okay. Kwena ngoli. Ali. Aha.
Nkori. Ene? Ewu yetawa Nkori. Ewu ni omukuru benjani okireru. Wata saindi chiegembe yetawa Mbali. Mbali? Nande naja yetawa Nkori. Ne akuru benjani okireru. Kwenza kana kukuru. Kana mukuru kuro. No ogerie. Ndio akura go? Kura Greru. Nande ikyo yatuma aitwa Nkori. Utakona ni ukura. Ndio bakura bakia jamtu. Eji Nkori ntendo kura ichi na igoro nonde munya kwaria. Okay. Na de mukuru atingia geu. Mukuru ondo atingia geu. Na mukuru ataga mutumi kiondo kiu kiawe. Imbia tuma. Mutumi ju tutari nya jo tuma muno. Kaingi no nto bwana au pagwita kurithia kithakene nambi no muntu ikamuigua. Me aria gutu kari na ira tubie kirigi. Na ndeu gaita ko ethera imuigua kana pengine gwi gantu wono bati kana kuri o kiondo kia mukuru kia atumuka kana gwi kamuguto kwenda gutura na ndio tumaira mutumi ju na mukuru ataga mutumi na mukuru ataga gachiu omba gwita gethera ikugawa oguga omba gwita gethera ikugawa na mukuru ataga gachiu nonto bwa nyama kana tomanto tungi turatumba kwethera twina au omba gwita okethera inya ethera imburi kana ngere kana nirigicanitie guntu na ndio okagita ethera ikamurigi kana kamuthara kara gakumithekete karuthara kare karuthara kare ko mukuru ataga gachiu omba gwita okethera miti ya kuruga subu ndio na ndi no utwe omba gwita okethera menywa cia gutiritia miba okagita na ndi no neri papa si mukuru kamataka neri papa si mukuru kamata anta menya buru to ka story neji nyakare ai randire ngora na ko biwe na bio ko na karuturo kaka turuturo to mumeru itwara turio type ijire karuturo kama mumeru mbere kire akuru kona nanya sign yo tongeria leadership na ikethera kareo kangi ko gambi na turuturo tutu kaingi twatumero nyi mumeru ndakare ikuina authi na ndumbo ingi nkero ndumbo che mumeru ikethera witumaira turuturo tuturaja bange baina tukui ikaringana na rwimbo rura bukuina kwa neri purpose kamuturoka na kyo kitumaona kinya akuru banjuri pakamatete turuturo tu sign igethera sign yao arafu gataka kamuturo jakaga kuina ko mukona kena tutuge karuturo kagambi ethera kathithitu na njira mwanya njira special na turuturo tutungi to kawaida kwa uringe ona mukuru akamatete karuturo takau ukona kena tomando indu kena tutuge agu iguru karuturo kau kaingia antu bau ethera bare agambi kwa agambi bamenyawa na kira bakamatete oja ura na arua Kenya na arua ukona mtu ana karuturo rumenya imburu kia ngombe ande akuru batene kamatete jakau kamenya ujo mugambi kojora ko tinto na njanji tene da bekaira mwara ngobyeira wakamenya exactly na karuturo ka ndio na ni original kakaije ka wikite ka miaka na miaka kau ni original kau iga akuru muno nkona kaumbuka kena miaka egana na kaka turuturo tore ya original nande kinyo kenda kange ga karana ari support school ndi ari getwa muchereki nako kena miaka 260 kare ya wow kare au getwa muchereki na muchao mbuga jo ina miaka 70 to jejire kore mataja motegerio ko wa the shit show ande bukoroje ndino waja ujo imukuru oraba tagana kimonimoni he is a keeper he keeps kwa karuturo kake na miaka egana na mushere kijwe na miaka magana jairi na 60 magana jairi ja 60
owaja museum newe na agatwira manto ja mainge muno ja kurigaria na manto ja komba kwethirwa jagi tugunaga ja Meru tiga tukunde tuje kidogo ndaika ite kujura nusu na tugachokero kairi. Hey, Jambo Band, take it away. Hero mire motindon tegete to Nairobi, hera tiga kabambi stenja kereraga, nanindera mwerensa ate akamaka, Nairobi te kora jaumenye nongashoka. Mire motindo tegete jwa Nairobi dera tiga kabambi stenja kereraga nanindera mwerensa ate akamaka Nairobi te kora jaumenye nongashoka ai 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 kabambi gakwa ai 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 umenye nongashoka ai 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 kabambi gakwa ai 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 umenye nongashoka. Awesome. Karibu mutegeri mubangone joathe shietu shuri kana aja niara tuidagira tukimenyaga Kimiru niara tuidagira tuki-inspireaga. We explore and we unite. Tugitumaira culture, tugitumaira music na tugitumaira inspirational stories nonto aja kwa the shietu shu niara tugaga. We have to inspire, explore, celebrate and unite. Na kadhara tukari oko like kana subscribe kare pages chetu na channels chetu kadhara ore ke YouTube totia ukwena gateremente karendi kaandiki subscribe na awe goro kona ntuara nyao metotie okona yegetou yate kuga manto je kara mutandao na jou okaringaero ga kengere na kadhara Facebook ne totia ukambaton kauka chorete kara kakariyo mankaka ya kambru twete nambere kwa watanira mabango nejoa the Shietu Show narugo ngwatio gani yani no yani jau mari to kadara mtonge ukari jago buru narua nkiringaira rumbo ite Jambo Band mnasikia namna gani sawa eka makolo ndio jande injury Dr. Mwenda and your friends, thank you for mentoring these gentlemen. Thank you. You're doing a good job. Dr. Mwenda ukamona kariau hapo hii no komenta dakaiji na narua nauga why not hii ndabene mtandaone naronde Meru and a click au mbere they are doing a good job. Just say there on the comment they're doing a good job, right? Awesome. Mzee mwenye mambo yeah. Agono kuandikaria
no mbuge mukuru ngote na nkanatha kananga na nyawa igona tagwinya igona tagwinya nagora Kimiru ko gekete ko wagekaria no kimenya ki absorb na ndego kali Kimiru wagi kabisa muthikiria onto manke ndo menya bejeta ya ndaura na ndole no jonton kora nteorie ndatonya ke ngugu ndainya murethi andika museum murethi museum aja ujo ngugu nyane kuije Google knows you that's good na mero na ndini onko ndaba menya aja ujo no beje ukabariongia ara agaiti kwena mboa tona ba agaita akithi amuthetu na aria ngai aya mboni aria mbira ndondo aya umirira aria baba boragiro aria iri na kuna wachoka wa ndingatia toina mero egitara pharaohs ba Egypt bantu kamenin Ntokamenin badaka Ntokamenin andino ajira Ntonkamani wa mbikiara yange wa mbira antuba mero ibare dewa iba itara nguge the pharaohs amero babunga wa kuitira the night kings nguge na nguge raba itai ko atura mete eta wa mero hood paka atura mbao paka thithia the night kings boats kana tutaru so I could be very wrong. I'm suspecting kadhara itware Misiri batu ya Meru na history ngithoma the pharaohs were black ko no kwether pyramids iji chirige tanto chiage ana kiriga ora chiakiroe she faced the true north na china accuracy nyomora the margin of error is very small okonda kuko no twether aka pyramid ira chiaka waiba ona ikagituma ona garo njuri garo kiama mumero yakawaja pyramid mbuga ngakoriunge museum ngoni yetawa garo kiama yakawaja pyramid no ndo mumero na ije kujukia to element to wa tukamata inyari eto mogwe ukari garare umire kuma ge Zagwe kingdom the Zagwe kingdom ukaita zendi gatigara ere agwe pururu mogwe na ndekira ya tumire mumero ari religious rindo eri to ru mogwe kanto baraba Zagwe bare agiri murungu na ibetikitie na ibaromba murungu Mogongai the supreme spiritual leader wa Meru exactly mogwe ai nandiri nguge jogo witete waka njeku eje wakuna njeku wakwethia public ngaitega ndere naro ndigwa o mugambi nkioro ta naruturo ya mukuru ndatega ndere nkona kwina mboa na witete na muro tweja ndendeje ngiaja karuguru kwina museum nyuma kwaja hojo nkona kwina homestead chia Meru kawe na sponsors ka bugita ngwina thirikari kani manto jaku utu akiro utu ndo chaku cha kwera ajaneo gugeje ute sponsor biteta nayo biteta ningwa inde onto bo bwadera bons kumete inda karana jojo na araya na njuno na nde ndage amuskumo jorea twadra ndaka element kala ka kwenda kuthithia manto ja Umeru na kubwenda na Mumeru auga ari kinya muthumo Mumeru na reo mume mono ikinya kinya muthumo areo karaja ojogu kana ja bagu Mumeru auga ari kinya muthumo are atania abagu tuge na kubui na go kwambiria guthuka Mumeru na ikabaira kaugeririe thichiara rande ireria tichiara me ngombe ire no ichiare kongoni egari garana nate no ichiare nya ndume etekamwa etekamwa na ino Mumeru ikabaira kageririe tichiara riu irire manto jare kana da kwangatana ndatira ini jare kana na ndio ntobobo ute sponsor ije inguge ya ndara chiakwa resources chiakwa kire akikireo inyara ngithithia anto bona jantho menyana nde anto ibaregere Umeru kuma kuja kwa chomba Kimeru ya karira jage utewa na nde anto baraba inge bona ja kapengine murethi ara umire ntu but I thank God no to have a sister
wetwa Caroline kinya no mbikire moyo ambira ngogiji ukamiomba kinya ima isizogu ukira ndagwatwa njara ndekiro inya my brother wangu wetwa Kaimenyi tojo na nde achiari na mobeji rau na nde ngwata njara otherwise ukaya kuyo atikinya ukaya kuyo kinya na riri ora bange baraya buga nde ruso no mbikire moyo ambira brother vision yewe ne geta kuraja so keep up and you could not be here na ndekira matubamba ndathikirire ndauga buge ni bangi na ndi nundetere ndrothorania artifact ndina artifact more than 1000 plus ni cia mwe kwa cia mumero ile cia tumero mumero utege ntu kya mumero nda kuona kunei kila kitu Antonio Nkori arafu kuma au iro ndabangira ndathithia homestead mumero ndiraka garo ndiraka kiuru ndiraka muthimbere ndiraka kiganda kana gikumu na rieto la imenti ndiraka garo enthaka ndiraka garo ekiama ndiraka kirere giokira ndiraka kiringo na kana te ng'ombe na nyanchuku uria bisikari kwa mumero kwa thara ukari na ndathiria jau na ndiro ndonere ambite an extra mile ndona Ameru batinda kwiro taumire mboa baraba inge boria bakwira mboa i Mombasa na ndi batije mboa te Mombasa mboa ara ramu Ameru aba no kereo it was just a stopover ara to mboa matanga jao to arunga ma ara moya to akunda chai jao ara to barunga ma moya bakunda chai ere stopover na ndi Ameru ba no kereo na ni nayo ndira thithia safari ya mboa ya kuona ni oria Ameru bakari mwanka Misri kuma Ethiopia na ara baba wetu mukunga nanga bari mukunga nanga bari Ethiopia na nande ntubunge bura nkubanga bo mwisho ikuhakikisha nande nkwathora na history nontu iri na kuna kura wa sauti cia mumeru ichi agaukanire na kurethera twina mutharaka mwembe muchuka muimenti mutigania na mwigembe nande kintu kira nkuthithia nande ni history ya kuonania muturire jwa iri au kwa iri na kuna au ni othine mumeru ya umire very good nande this gentleman is amazing. For those who don't understand Kimeru and you're big fans, this gentleman has recreated the Meru story on his property. On his property with his own resources. This is unbelievable. Ntaigo bongeja babo ni. Yani njeku ogwe wauga koritane Ameru Kimeru. Nantu ibejaga nande tukaja mtu ejite museum ejeku adagatia. Nande eretho skuru mtu nande mbere mbugo yareaga kiria kindi ngienda gucokeria ngatho county government yetu ni untu bogiki kinyethira takabampa mbecha kwina support mbonete for example mbonete ari tobaumite all the way from Kenyatta University para bathoma anthropology yajita kuthithia research Meru ate thirikari onere barete ya that's very good yo gikene muno. Thank you so much the county government no tobago support culture exactly very good imbonete ari ayuthi baumite ramu beja kuriungira ayuthi ba Meru thirikari onere barete ha super fantastic iko ari na cross country kira giatita Mount Kenya chief officer wa ndingira mbira na nde uguthuranira kenana kenarugira Meru ituruga nyiri bia Kimeru aigwe mukinde ruguru muchunguri kagitembe ituruga biu bionthe na nde ndirero rugira anto abete na nde in one way or the other iba ntetha yo in case kukaya kwa kwena again so there's huge support ya traffic in Jaganda ndeje right from the county government thank you so much county government bange barampomba kuringira saruti buru ibwana marete oweru nande kurukira gipindi gya gikarona county kwikyo nande gya tumira nyamenya kana buru inyana onda kumenyere na kurana ndi utinga city Kenya te ampandika that's super kurukira Weru TV ona ndi mbaete kongole bara yanto atari muno na nyani ko kabachokera nkatho na njire mwanya muno anto ba Weru TV ibwaga muno nto bago to watambaru mabango ne jode sheto show nande muri to ajeta waetera nkwenda bado tukunda nyaka rwembo ntekwenda udhire manto bakamba gwita nyoka dhire manto daktari and team tukunde nikangena nde daktari neno kabisa na tamurume ukiriro murume
Decolonization. Kwanza tukufuata kukera jump ya decolonization. Yes. Sankofa. Sankofa. Abere Sankofa imbibyo. Back to the source. Gucoka nara twaumire. Back to the source. Going back utega nara nyuma. Yes. Kona mantu ya mega twayacokia turi thai tukambiria kuya integrate. How do you feel? I'm feeling I'm in heaven. Wow. Yes. Wow, this is super amazing. Take it away, Daktari and team. The Jumbo Band. This is awesome. Oragan solo be ya changete kia okinyere nenkwenda taito munyanya wako hayaya koro eje weni yaku baby hayaya joto toranage amwesheri hayaya nenkwenda taito munyanya wako hayaya Nenda kaja tetareka Siao jonde neme doja kiora Oi ya terikeria we kyobo kwa Maurerwa mainga twane kuro Maura nenda kaja tetareka Siao jonde Neme doja kiora Oya terikeria we Yobakwa Nenkwende taito munyanya wakwa Ayaya Koro eje weni yaku baby Ayaya Joto toranage amwesheri Ayaya Nenkwende taito munyanya wakwa Ayaya Koro eje weni yaku baby ayaya Otuko mamika horore Roto byakwa byonde Sonsobe Kaindokela Tata orore o inkamenya nikiroto o tuko mamika orore roto byakwa byondeno solowe kaindokela tata orore o inkamenya nikiroto Nenkwende taito kanyanya kakwa ayaya. Wow, thank you. Hold on to that. Hold it. Wow, this is amazing. And you just go somewhere and you find people just playing your music. Isn't that awesome, Daktari? Yes. That is it. Ibu kuanganya pujo orang kuanganya. Tuwere tutoka 100. Emo kuwe tutoka 100. Dr. Mwenda, very good, very awesome. Kipindi kiri muhimu pona aja kakibatera kwa ngaongera mata. Nuntura ndimenya atakanda kaiji bombe oninya ntaira na narua ora ntekuira aintina lakini nyoro guwa ali kama no guida kabisa ando kuona nyabia to ando kuona baraba kaina bia to nete baba very awesome nandire wana murithi nkona nde wapia kiri wa TV wagena traffic na antu babamberia kweja na how nataka banga ko benefit na nyamareje tuije no oregeta from heart ena gure mwe manya ukara kama ntoja kuna mugongo nukuona no wethre mbugo kenda igintu kina antu bakaida da uzure kwena cost cha shukuru mbugo wa shukuru by family tuke bakuja Sunday afternoon bakwenda kuja kuonia ana ba nonto tureka yatokera ana bamenya kaumo tu bakenda kuja no beje any day any time kana any day any time yes
na nkireya rina rikureya kureo no bati kureya antu gintu kwerte na gintu gigwitania na mantu jareo so misia mwe kwa imembesite na curriculum Kenya so murito onde thoma social studies kuma class 4 mwanka class 7 utegentu omba kwenda kiegie artifact na history iria iki social studies yaga murito ro thoma history secondary mono book 1 topic iria the early man inyanke muria akona artifact iria chonde cha tumairo the early man na chia arito baba thoma oro literature ibagera wa manto ja legends nchamba chetu na myth ya safari ile ya Meru na ndanto atuthithagia chia ba form Ariongo na bange baome tukathithia Alexander the Great exactly tukathithia Komenjoe tukathithia Gaita tukathithia Muthetu Mongai na nde ana betu ba Meru bakethera iba kumenya history na arimu beseti kigirio bakeja baka rayas na oni pengine nkaba history bakathithia story mwana akorwo biurio from rugono rwetu rwa Meru kwau ni unda tagetete au na nde turagia mwana chiringi 100 mtu munene magana jairi igintu thithitio ora mtu wothe akomba kwija VIP magana 5 arafu kwa kwena foreigners ingiri tuti goro mona inya no to kwenda untu bubu kuendelea na antu bamenya reality na tugeria kinge kirake ya nya group ira chi jai mbacharinja anka bori ngaba very good example mwara Mumeru ekaira tira ri nguye nkui na kibara kiethera gigi kitheri kiremte as in ke vacant mwara Mumeru arara nyomba yetwa Muthimbere na inga wana karigi kantu tuka kurekera correct lakini gutari na rojo rwa pipe nja ari beta baura nchenga kana gutira weta ndeba gwa gutira beta kuthambia muro aria nukuona lakini tutaigwa kesi ya ripo tutaigwa mwana mwari wina mwana enjeo na no kuigwa bate gwikira nguo chiekirigi janande na nyomba erara tofauti na ngina niko chokia na nyomba ko chokia karigi lakini tutaigwa mwari wina mwana enjeo so tugachuria atire imandiri na ura Mumeru aitene Mumeru na ari na discipline yale ya juu na anto iba prayer very important role gwitana discipline lakini tha hiyo gataka kwina thina kanisa ichingi lakini menya ni ure ingi nguire igwikirwa cie muinya buruko au inya ko mure ikethera kana ko mugata Kenya mukewa burundu bobumo lakini ya mwaja ujo na berara nyombe ero na yaki aiga na yakiri mwario chuma ena mwario chuma chiari lakini nakwenda kuro lakini 8% uto weta kwa we ngiricho ndaichi abunjirwe lakini Mumeru agora wa ngirite bunjitwe so we need to ask ourselves why kego kyo to kodera kemo bango jojo niki nontungiri ekobunjwa egitarea rira mwara kwethera kigorona tene etethagirwo ebunjitwe ai murithi turi karakaraja itu na ndindiri ibwa ko mono ntu bakogwatandira na batwe mubango neje tujwa shetu kana the shetu show naro tokogwatio geni hey the cultural man himself ogote ambassador ogo culture yongona ndi ogo ambassador ogo utiendera ogo nyote ambassador noro ko represent ogo na ndiko culture yongona ndi ogo iko yogo culture tuina murithi atogwete ogeni aja ujo tokache nyoka ire onarua mubango no tujwa shetu ende thaiji tiga au tochoke nyaba twirige atochokerige kire mabango jo naro jo the shetu show na ngogwatio geni na ndatungwa i Mr. Murethi na nkatho shemonya kire the crew na kire antoba the Weru TV. Thank you so much. Mwanka next Sunday tutaona no kairi, subscribe na like. Some music guys, the music people. Tomire Meru mbete Nairobi weso wango geitun tamionere dadire tien tu koida to tena gen to ito yakurumo
Naumire merum pete Nairobi Weso wangu geiton tamionere Yadirete tukoidato Tenagento itogya koloma Dapuerensa kasieto siake babi chonage shunge yokyage shona yokyesembe bogwatane itobwe arambe Dapuerensa kasieto siake babi chonage shunge yokyage shona yokyesembe bogwatane